En aquest vídeo veurem l'ús de l'electrònica en jocs electrònics i en robots. Anant a la feina. Botiga de jocs electrònics. Divertint-se i practicant habilitats coordinatives amb jocs electrònics. Robots que responen a preguntes. Robots mantenint una conversa. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Com va això? Com estàs? 突然ですが、ネスレのコーヒーマシンを持ってる方、今から購入する方に Segur? 素敵なプレゼントが当たるビッグチャンス。 No xerris tant. ゲームに挑戦してみませんか? Au, vinga. Apa, diu, konnichiwa. I sayonara. そうですか。 Sayonara. プレゼント以外にもスペシャルコンテンツがたくさんあるので、楽しんでいってくださいね。